Tum pi posi johang nang ko maputang te kedam tanga arni sitamen ni tum forest department phan ni tum tubom lo ba alos tamen ni tum pilo je mane Karbi Anglong autonomous council pen isi pen kaciparai tanga pot par safety 2 rupees 2 toka tum green cess ing thaning Nagaland dam lo tangte pustelang tum isi ciparai lo ni tum sangti habe para choklem ni tum supply ni tum maning kam do lo tami husu pangge green cess ave stami ni tumangge non le Karbi Anglong sor beli tum mithang hum porti ba mithanga jakong mithang revenue chipa ong nei bu council sor mathase mane non ge sangti gari same interstate jong se dam lo plo tangte mane 2000 per track long pekang nei asmi tumangge ahol ni tumangge bepar behar kachoklem de tum penang apa sini tumangge genuine lo hokpes ni tumanga claim lo apa ni tumge daktame tekang lo tumen nam lo green sessing than pun itum dema pordam lo don sami ni tum ge damtang sami ni tum green sess ade ti ke tonang dal ni tum pulo jena ni tum check pa mekaning bes ni tum phodai tami ni tum pulo dan ni tum tokjir pen sami ni tum lang tum hane solam the puthang ni tum pale dam lo wana melang tumangge adeuti bang ciklem kleda johang tami jojo long si hum sikep thom kep agari bangke green cess agari ke mane bina green cess dambom lang numpu am ke puloteng te per day long si itum Karbi Anglong revenue kana hok bangke 30-40,000 si per day long ke tum kana hok lo pote ciklo ning kan lo pote la sohor hom kam itum Karbi Anglong revenue itum kana hok ke asi devti ke do tum same ahok pet bangke do pamekani dong sila tum do pamekake bodang dong tumangge no next step bangke ni tumangge amen si jong dak popos ni tumangge social media thengno penalang tum tame than pachini lo dong solang tum se sakuri claiming tum doglang penalang tum se claim pamekaji aning hang bodang de mane ahok pet bangge junuin selang tum tame claim nang po posini hin bangke mane Karbi Anglong Sense Supply Association mangge elang tum han forest department aphan ni tum chuning ring tum forest department same apir the na pugali tami basically bangke Nagaland state ke dam bom ke lage basically ke lage dokmuka pen up to lapu Nagaland border lapu se damdam arens long se langdam bodang te lage sungpo nangkok po manjarens lapen ke mane dokmukarens la sotowara dak se gari dam lo so dak se mane illegal bange basically bange manjang lo se mane la sol bange mane effect lo asila saputhat yani tume Karbi Anglong revenue kapana hok je tumle tum Karbi Anglong Sense Supply Association ngi tumenge kamat hagali anso se Karbi Anglong revenue anso se incholo tangde etum border protection than nani get nangi madde dublaning tame lahe poisa be mane Karbi Anglong arada sordame korchalong po arlenge thesi em tum same itum ge damtang green cess apot bi base alukrak lo bundung ge damtang Karbi Anglong si em hani tum chingki dam lo itum arjulo kopilo pelalang tomang than lo interstate ke dam hormuan ke ne sangti dak kali arlong thengpi sangti aname tekang nei isi jiba pas elo pote Karbi Anglong revenue kang chu phanu tum da ning arong lo ni tum da tekang lo atema Karbi Anglong ban mangke forest department me lo revenue ke ong mai lo si son si mane aju wang si hum koi thomket wang si la puwa damaret polodang de lage Karbi Anglong revenue tum atangka kana hok lo mate selahai long dame awedet ning pusinihin pe mane jong dun lo nasi ini ke forest secretary vandone tum pudam walang tum tame order teng lo tum tame lo lapen PCF hasam ni tum ne pilo ne tum alo ne tum approve dado lapen CCF ICF tame alang tame devti ba tonum hane tum ton nei paton tame ning bolo wan tame grassroots level dun to get long ke tona tumang se hat tumang se mane tangka chu and et mapo atham ni tum dam tang hot tame ni tum anumber sen po tum na sanson nang gari dambom madami tum information pilo wana mila tum mek jang ni tum gela pula pul tum nge anu kang thonga son si mane mek jang son si chikrong gat titi la son nang gela tum chok che personally pudami athema jahaga forest department longke kedam tang atum anda me chini loje illegal appointment men se kelong atum dado sob kali de illegal appointment kelong pena phi atum long eta phi tame methanga khei bose bang pachoklan mulo adeviti bang achoklan pa me sonde ni tum Karbi Anglong arat tum same ningarong ni personally jong dam lo
Jadi mana ada illegal pensi appointment longo aku kami claim aku illegal pen pulang teh bang ke kicok cet hit dung lu pas inut bahani num han mani jong dam ingtung. Sekilang jilang arni bangalang tomyong si Princess ton pamita ke pulang teh karbeng long sense supply succession pen sobat amunit pan mention lor sila bang ke complaints kami tumbang pinangkok po pas ni social media nang itu mathengno pen lang tum pan mani than pachuni lo. Mohaldar atau memang kisung ibang elalo jate mane permit ki laga hokpet ke mane interstate ke damun e to si ke dam tangan tame che thanbom no boy phet tame pinirani bangkel atum permit pen ing thanbo Dimapur to topik department of chokche dake permit pen mohaldar ko sono defense bodang de mili ke chini da mateng bodang de mohaldar dom ke lake latung ge royalty ke permit unda pilo keba mohaldar unda mohol unda pinang de a difference ki ko pilo potang de dake mohaldar la pintu mohol ki krit dim ke dake mining claim nang ko la pen ge isila mani environment clearance atum claim nang ko permit tungge lahi pinang de construction na phamchot mate sami nut bahania forest manganang than lo non ge mane permit poda mane Nagaland toilong posi alang tum nili tumhan nang thak kami la banggen li ba tha teng bote lage mohaldar dom han kan thu bote mane kapalo sa karbar si department na sorda claim dun wrong lo pusni bangge jongdom ning tu athema nili ki jongdam kang tu mangela lo nona son holy cross long kami dak mau nomor 8 nomor do ini amin ngache thangge ex MP Horen Singh be dam tang tumgar benglong MP tum ghat amhol posi thang lo kami anu kape kamen pen ha ada atum si kelang lang lo bon nami hadak ta kupi posi selendar nang kok lo podang de hadak selendar nang kok athege forest atum si permit jodum jam lo atum ge juruna thai bedelo construction namen pen Dimapur pon iret construction namen pen Nagaland supply iret interstate pon iret age abit chimleli adorsi masih mohaldar mangge loss nangaren non nidung kang nilu nalang list tami la son thak lo bimol teron tami non nalang list tami realty kitu ni adung re ka phurung tablok pute lang li phangi koson mangge department sor koson no lang li phanmo nang realty ni kitu te pu department sor koson no ko kipi po alang li phan son sonda nasi mani ahopet bangge lo nasi mohaldar atum si nihin bang department sor phanchuni rigang tu mangge lo jate jonumin mohaldar atum si Nagaland jotu interstate bangke ponlong chot nai bang sinihin bangke demand do ningtung lo social media long manstame tapi anako forest along teman antame nihin bela bang si chuning rilo atiman nona ya along ka mohol jot eta pitame pusineng hanga ling si pap khuroret nang le tom pena penam dik nang le tom ghar long dam aja long permit sabe amohol alang roi ke mane asang dike wan bong lu amohol jot elu kami pusi pa phore pute lage sangti ke kon bom bolage la sodim ke mohol krit long le bom bolage jong se snack sangti mohol krit nei bolodang de mohol dut elu ni kan ni ke thom stop chengon bolodang de ke sangti nang chi stock yimati langoi ke bang libom mati arwe ke jang bom mati bon nami forest department to grassroots long chok che to nang pilo hadak permit namen ben hak enpo 500 cm 100 cm enpo aning kan pasan padut jeda bolodang de consular revenue le kana hok kalima lake itong karbiang lo marata khisi kana hok mate asila son bangke departmental sorda nihin ben mane kechunang ribange claim klede da sonde mane miuri non ko anma revenue ke long la an sosisi ako karbiang lo mane revenue bangke batu po yong si itong jinumin ahok pet asayong si claim lo ti pasimiri thekdam lo atheman ni tum non along tame ni tum ke public lo ni tum ke sense supply association lo ni tum thang si green ses agar ni tum si kachenya nitum karbiang lo to namas konsil khani tumla an ko chinghong de karbiang lo hari revenue an to se pangchonang pu nitum jo pang thang nitum tong lo department handa complain lo nitum pinyan hal hai gari tami nitum non nali tum mangno tami nitum nang paklang the tami non mai tum paklang galo menon lang tum an to se ki claim thegi phan isi warning pe sa khon se nitum pilo dong se tum so step se tum se claim bodang de mugan nitum agari number lapen ke hala duty ki tona tum ha kona tem se gari ke dama ni tum hala song deng tame tum mangke blame nang kok ora ta hong jai long tum social media hong jai long mangke wan nang kok ko sen ni mangke social media theno balang tum hani than pa chini lo ladak aja hok to ma phan ke la grenses
beta padam long red la pen ajok teman silang dun cari cot la son ma ke beng tak dok lok dokong ma no no mat ki yong si langdam bodang de ki beng ki plak dok ko son nang lo ihum dam jui bosan te ni to mani ame yang pisi dam jui pui tame ajo wang si huming koi thom ke ticket ke dam bo de lage na pen lo ke parlong gande arleng ke kithe to nang den ke jar chor ke thek thil la hai gari ke arleng kithe mate department atum kacherap lok atuma pansi lapu grenset sa beta padam long lapuma arleng ke thi tumenge la helong ke hat ave la penge forest dfu is ep lo ke la hai ke long hat ave basically la ke filong de ti ke to na tu si la hai bang ke claim la ni bang la ke bang chini pa me ka la bang ke ne dak arleng ke thi officer dong han ki koi dem alam da ve officer dong nge bang kai da genuine do de ti yang dum claim ba me ka no order ateng melang ke instruction pilo aso instruction ateng pen देवती जिक्लें ले तुमसे ना देवती जिक्लें ले तुमसे के चौक ने तुम के मोहल्लार अपन आडू जे पिन पेन ओ फॉर्म इशू तो मिले तब टॉपिक आगे सुकसन लो मोहल्लार तुम के लगे रॉयल्टी के चलावन पोके अलंग तुमसे रॉयल्टी के दक्ष फलांग न दुन लाप लो मते लगे मनने लगे डिफॉल्टर मन वेक बोलोगे पीपल से डिफॉल्टर के मान लो मते लात नंबर 1 नो लेता कोसन नो के कौनसिल रॉयल्टी के ले लेंगे असला है रॉयल्टी पाले ई फंसनी तुमंगे उन आमे मंगे मने आरजाप मलो पेन दम टांग सामे ने तुमगे Karbianglong tu namas konsil fan kapa los ji kapa jut ji tuni tumge kai ta matha the jang sapa resolution menge kai ta me moholdar tumte sangti lo menge moholdar um reng vek nei apen rasor royalty Karbianglong tu namas konsil long lening bese demi hodai kaching wai long no press media long sami tumge dam tang na me tum ningje bom lo apene tum than bom lo ta sinong kewang jilang menge jate ki claim dam ki mission je fan alang tum sami ki claim dam mission je fan jate konsil revenue fan konsil Karbianglong tunas konsil fan man pipen alang tome thang chung da dawar abainong tome kachelong wer dia fan bate Karbianglong development na son tim Karbianglong claim nong ye fan la he or pidoi han alang tum da dai to dulu la so bos alang tum tame la he lo mangke claim pa mekani yate revenue bange collect pa meka sonte mission ni besi nili menge than ba chini lo asigedam tang ni tome thang masi pise bang dale tum pudam lo pise na arrange ke nilamen pelo amu arrange ke la arrange ke la anvet collection jelong ko people lage nang tum arrange gari ong nelu people se nang tum arrange long ke poisa komere lo tum la an lo ke tum pise long da ni tum complain pidam lo bon na melang tum apsi anda melang tum deuti bang ciklem pa meka ke la so pa bang sen tum nge Karbianglong revenue kana hok ning ke oi ning jang je ning ke pungsi piniani bang ke ni tum social media long ni tum bang nang kok lo ni tum nang thanang kok lo saya haga dung ke ni tum gedam tang tambe ni tum alu ki pidu non ni nang le tum ham tum alu nang paklang gunji ya de illegal adem hak mangge ke kota blok hal helong same non pu tame la tum ton telang forest department tum mangge alang le tum la PCCF han tum kipidam alu lo alang tum nang receive dum alu lo ni tum dak jong pondo mane illegal na lo ke fur bogang dak Holy Cross disobai patra disa lapen hawar kimi lapen gahege sentrasa manjalo lapen ge hatipura ponglokpe hadak mangi illegal pura illegal lo itu ini ani tami hadak forest department antum ani sidampo dam dude agari tami pakat la patak lah itu ngiri kude konsular revenue kapana hok kalima lage konsular revenue kapana hok lo mate alang tum nepcengo konsil benda kadam tang da isi ciba pas lo ke illegal lagari kinyap long lo bante 1 lakh dak penalty fan tu nei bo dia lo ke kadam tang ni tum san supply tum ala non gni tum ban kap joilo ola somni fan ge kadam tang division DFO sar churu ni kanghu gari kagos sabe bolo net check ihumen bang 1 lakh 2 lakh thamun lo ke konsil revenue cholo mati ni DFO sar fan ni division sar fan ni churup piklo se kanghu fan ke mane khang thek nei asia ko non ni Karbianglong arap handa chuning ribange lalo jate mane buklia pen up to Nagaland border ang itum da kangsa aja kong ge tumabe tame tum dame kinep duna ja kong mane ke thana ja kong ni asogari ke kanghu gari asogari ke overload dupik puti tum nep dunun tame tum insai ni department handum henwar nang po kanghu ge bangjok tame tum nep ulu apa sih imut bahani tum ningje je nini tum la green ses la son ke check na pot tame
nó đây tâm nương gì nang tâm cái chiếc mình để làm nó càng phu lên cái mình yêu bằng công lo police chúng ta luôn nói ra chúng ta amek chỉ chẳng lập mình lo ang ton cái rat tum se than nang bo police tum se cái ba information pinang bo tum son son càng phu đây pote bang nang nepo son son tak taxi sang ti càng phu tum cái sang ti càng se choklem lo itum se nep tum lang tum lo tang de kumal mình lo dak cái lang to ke tapos si kon karbiang long to namas council revenue ke lake na hok bombo forest department a revenue ke non dami ko an ne kana hok non nang tum thek long lo mate tani pinyo ni green ses do pen ko an ne karbiang long mang revenue in thu mane arnu piklo uthi piklo halin tum ning charong piklo ni tum na mat ki kai teng than lo ni tum dam lo sela kang hulang atum name ni banga se ke pulo next bange mama kang hu khan zamene tum forest ekateng pen nepsi mane jail samile tum han ke hap nei ani bote mane kang fu bange tom te de ji to sini hen bange phang pa chini lo